Da. Pa ja sam malo prije rekao da je Teslina tehnologija zasnovana na tom fluidu etra koji je nauka izbacila. I to je, ja mislim, jedna od najvećih grešaka koju je napravila naša nauka, kao što je i modifikacija originalnih izvornih Maxwellovih jednadžbi koje su date u jednom dimenziono bogatijoj formi, u formi kvaterniona, koji sadrže i taj skalarni član koji onda objašnjava tu strukturu tih skalarnih valova, koji prema istraživanju još ondašnjih matematičara je pokazano da se njihova brzina ne može ograničiti, da oni mogu da dostignu proizvoljnu vrednost, dakle i onu koja prevazilazi brzinu svetlosti, što je suprotno osnovnom postulatu moderne ove Einsteinove teorije relativnosti. Dakle, to je problem i zato je izbačen i etar kao medijum i ta originalna forma Maxwellove teorije je modifikovana, izmenjena, uproštena, kako oni kažu, i od tih 20 kvaternionskih jednadžbi svedena na formu od svega 4 vektorske. I to je naš problem što mi danas ne možemo da razumijemo Teslu pravilno i potpuno, jer smo umanjili snagu te izvorne Maxwellove teorije.